no near the no anyway. There's not a yaboa no, Sir Agyei Sikapa bono. Your creature in Nada Egoguyen, about Fontaine Cassian Swam, near DLFM online.com. And watchy Cassiabon and DLFM yan aponom, and a beauty aponon. So sounds in your Facebook no a year juma, and a bio YouTube ni Nada a DLFM 106.9. Cassiabwe a home for ni any videos out doing Nam Swa. Ubenya being what to me, I share at Yamain. I'm at the same, what venture Bagin Kenya. Na your Facebook no so DLFM 106.9. Awiai and something tira e bedi Kasebroma kutri biane say. Ye begina mu e wan krabo preman tayi mu am. Endrada eja beto dwa anasa asma beto dwa chire ko piem wala tabi okwashi. E wan krabo preman tayi mu a eja to warehouse mu amekase no eja pade akono. Enya sem komede mu chire mu e beso awiai. Sani ntokwa ampeja ni mu ewo gbenyini no ebetimi agyan ni nti abaya bomodin ate committee omo hwese bosome ba kontemu no ometimi ayensesie. Damukuma banu dini ono kwasu ko piemo ewe futu ono na yo mahye bedwane. Ne den edo ni nyamfo Alexander afenya maka na timi aboa. Eyi ne botom sika e de kwa kotua ene adusiafo mu Coastal University of Ghana. Enya asem kumni pa makoma akoba de ho no ma sika watua yi. Ye 105,000 Ghana cedis. Titisikam eya 1.5 billion e de atua se mo friend tuition fee no wo monye se be ya obetumi asua homa akon kana bebo ma Ghana dachi. Na brosu group companies abomodin akoya adoya ewo nyina brem Catholic school sene be ya cement bag be 100 omo fancy eyom school dine. Eba ko piemu wa sentiment edmo nyasem kuma na de shom go manso mem ene mpanifo akase kire mu ameka se de nyasem kumo ene yakwan bone pa kumo no na afensu ne dumso no ema munyuma nyina egunti aban wona mu hia omo. Drivers Association for Akonsla share opoku asensa wem kwan ni so ebo mampani John Dramani Mahama abaso. Na meka se no Ghana mampani na afin so so afo hwenkitahudie so mewafa se samcha oginigo prampra ma hye bedwane wo kiremu a etetigo na afin so talis Rebecca bomba ku se pew na aboa momen ye ne telecommunications na konkanti no no panipa ne den ade apia kwisi adomako den sema to dwansem ben ena waka ede afa ho. Ensem no pina ka ho na yede be se mo say agye mensem kase bo die ro ha ene ansia ekiri Paul enkron kase fides ne ka mo sem adwumaku aso yasene bie no eye Enquires association no ye DLFM omota ekipa papa pampe mo den se sabi pemani a wa munyasem kumanti ombo adwumade nye pam na kwei eta DLFM dwumade nyina chi eno achi nso yam papa wonya ne ba be kura onimnyamfo Charles kwadwafo so anyum 20 obenya apodin tade Lumba omota na chi ye pa na nyum to nyina motata akira nyasem kuma na kwa Frank Abwe no ebu amana na bi so omaga na mti omosere wada Ghana na wutie ya wie no so pekwa papa kwadan wo modia ne nyina de Enquires association ko winti bra mo bia mo pem de ato kakrakra wo ba betuma benya kwanya na so awurampi penifo kirem so nuado nti wo ba wani beje pam frem penifo ahomatrufo iso 0538865393 0538865393 say home na ne say yemfa odonti bra ye nyina yemfa odo ne yemfa woni fisa sabe penifo ase ba ko ye wohoi aya na eye pa. Insu papa abedwama so bia to aguso a otobi eye Lumba nsipanti bomode ana ma wonsanka eye Lumba nsipai bi na mpenifo peshenkani onim tricycle ene kiachi to ye shenkani afre mpenifo wa 0555 274 757 ana 0577 475 343 okodan so mane ne impotema madam abanyamiche eye so distributor wo honom or adjacent Lumba spot eye Pietus Lane Freno ewa 0557 349 401 Mama Vic ewa Fanko Sports M Obenya wa Shimbe no Freno ewa 0500 680 783 Bra Kwame ewa Dakuman Circle Station Obenya Dum Choba no Fred Bra Kwame ewa 0244 094 793 Madam Edith Kusi ewa Dowenya or Opsi Central University Freno ewa 0246 601 004 and 0266 400 215. Sanso na wienu yam papa wanya ne ba be kro ne nyamfo Charles kwadwofo su abusia na afi so ne mra nimfo mecha ne lawyers aba bonten etire mu am Ghana fo ebeka kire yempe panom se omo pase ombo moden a na ba fo kwan so ne papa ye hu hihye na mutumi de kakra ede buanti no empedifo ets aba moden atie maso famu nti meke se ne kwana aye adehibusua e wo pakoso
ensuta ene asantema mu ne papa ena busua dom nyina na lawyers for se yankan kyerem so matie mu sufrenti no ena mo de bank account aba obeso ye bibi na de boyen papa na ye ne hyehyɛ ya wo mu nsi ho kwan kra mo de ya na tumi ye ne sɛ de wankasa susu ye sɛ obeso ye na de boyen panifo na bank account name ne nie bank account name no eye car bank ho no mo ena car bank branch ho no mo na kyesa mekese no emprefa tumi ko bi account no na a branch ne we East Legon ho no mo na branch no egwom na account number ne ye 140000 oba 14 na wo de 0 ne makoma na ya ka ho no wasan bo 9943457 me set him the amount 140000 9943457 eno no ye account number no eno no car bank East Legon branch no eno wachi account name no wo sani sika ne de baba nie Daddy Lumba Memorial Foundation tienie edin ye ba ko pe Daddy Lumba Memorial Foundation eno eni din a wo sani sika na bepa eno wachi wo phone ekita wo no say yes smartphone anasa yama bo short code we na betimanya kwanya e de bibi kakra de aboa say de wa bo tirimu pona *771 *111 666 hash yani yakro no *771 111 one ya miensa na wasan bo 666 eno so ya miensa na wo de hashtag na ka ho yani yakro no baby say we say donors name no wabo wudin a wo wonim sesa na de fo wabo sika no baby say wo bank account mi na wo twe afra na say wallet so mobile phone so na wa de open na wo de aye yani yakro no wa ne pepepe de amaye nyame nhira opim eno wa chinso ya san akofa mobile money number de aba e obi a wo de make say woni bank account no mobile money na pesa wo send fa so enie momo number ni nie 053 8901420 0538 901 420 edino so ba ko pe Daddy Lumba Memorial Foundation yasan so o merchant ID enie bomode na send fa so your merchant ID number ni is 786475 eno so your merchant ID number ni nyina ba ko pedi ni nyina Daddy Lumba Memorial Fund bomode na yibi kakra se de wasusu trebo no na fa boyen papa eye ni se de wa obisa na mpanifo so aye ne sade ma kenkafo ya sin konwa beso ma wie ne dia meje so ya wofa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi bene Adjoa Agyei Sikapa ya tena se ne Rose Gold sin sem bia hinta no DLFM ne betumi aka ho nsem wadama eba na nsempatie amamu nsem DL kase bode hinta nyina aha ne pa ho ntama DLFM 106.9 kase bono nie aha ne nyina yetie DL News. Yamamo akwaba afitiri mirikade hia yen ewo Facebook ana afi YouTube no so a ne nyina da eye DL oha ene ensia chiripo enkron na yemfa kasebo ne chiremu nyina da emfa ensomo eno a chire nso wo messages na beje nyina kenkan a na ya Facebook no so DLFM 106.9 eno a chinso no ya WhatsApp numbers ne ya adwumenti odi obetumi dia fa so de ba beje mera kenkan ti ama wo 0593406565 0593 406565 no eja WhatsApp number no wadwenche wode ba ya beja kenkan mesra wo be ya politics ajo ka kan wo party headquarters ya da se twede yampa yakopon on hyira opi afiyan hya kase bona se ne mfa mu nkyire mu no yehwe efengu no mo efa mo yen hya kase bona se efan free krabo prematem na make se ndura da nyasem kuma na yewuku ada ndura da ye brada mfa nche ndura ye brada na warehouse bi awo aboyo LP eno no aben Radio Gold ewo latabia kwashi krabo prematem na mo ho no ma na mo hu se ja atobia ho no mo anyasem kuma mo kyerem se ye Chinese fo no warehouse ni bia na motonton shoes and na finso ne egusu ahodo nyina bi ho do ma enya sem kuma ne jatomi se na edere se buru aje se enya sem kuma kram na nipa na ne hu de ese nyina ne de kasa botwen kwa na wo kire ma oh wo de mususu se sa Chinese fo na wo mani ayanketenkete sa na ba ko etwe sigalate dot onu menye wie na obomoden ade piece ne bi to fom wanum no eno na ekoji bom ena jai ko to wo warehouse na make se na japade akro no enye asem kuma kram na mekese ne nka ne kire misem na gya ne to warehouse no mu na tretre pa na ehyi su pa ne nema ahodo aka de completely ba kumpo anka de nyina da atimi ahye se edwura bem
na odum jaju maye ko no mechira Ghana National Fire Service moden ko gina mo na so bu adwumaden nye pa nyasem kuma ebi fi kolebu pa mba na ye ba ko pe eno acha mu chire ko pe wala tabe ko hia ye aya fire hydrant no ba bia mu bu nsuo ne ba ko mponi ho no manya bi hwe ni ho akra eno achi nso fire tenders no eye hyen bo moden ade nsuo gum ko dum ja no ni nyina da sai ebi ezo baburu mfinhia be ya duonu ni enya adwuma nti no wo ma anya bia ne ho kire pa mo fa mu no nyasem ko moden akopia kwa me nkoma sekre na mo ko moden akobu nsuo ansa na motu abone ya bo aben sadi traffic ni man ya pa odum jaju mekwa ne ya bra na omu firi kwan mu sa ansa na motu akodum jai ewo latabia ko se mo chese kodu ye na mo moden wie ni den se bra mo abra na woni hu hantwe no enyasem kuma kram wo mo gina mo na so bu adwuma sa no hwere mako ba ya miensa 3 hours asoma moden etimi eso ejina no na mda jane cost open the CC company of Ghana yisi bombo da ko hu se dabi so man ndunduma nyam kana na jane sade abehye no enya sim ko bombo da dundum nyam kana me kase no bibia tumi tojin na odum ja adwuma yeko bombo da jemre ene de ye kase ba edidi nkomo kire de entia ejane hye omo de nsem sei etu de kase bo anim. At the moment, we have been able to confine the fire. The fire started at 16:15 hours. That was the time we had a call, at 16:15 hours. At 16:16, the first fire was tender was dispatched. In fact, it took us only 9 minutes. At 16:24 hours, the first fire engine was here. The call for assistance, the call for further assistance. As we speak, we have about 6 fire engines currently working, and we've managed to confine the fire. So there shouldn't be any panic. We want to assure everybody around here that we managed to contain the fire, we've confined the fire. That is the assurance that I want to give to the general public. Yeah, the challenge one is about water supply. Water, the hydrants in the vicinity are not working. So we have to commute to distances like Circle and other places to go and look for water. That is a major challenge. And you can see that the public are also challenging us. They are battling with us with the fire here. So we have to call for police for what? Assistance to assist us. I don't know. Odumja adwuma ye ko ni ma na ekese mu kire mu a omuko duru letabia kwa hwe no sa na esa kwageta wanum fire hydrant na ba bia mu twinso di free no omunya bi eno akinso fire tenders ahodom didi dwuma letabia kwa hwe no ni nyina da aye ndada aye nkokurafo ne mrewa nkwante omu anya bia mfa nya adwuma wo ma mani kopiem akwa me nkoma sekre ekoboa sanso omunya nso ekodumja me ngofa asifu yi mo tete me too much okurayim na no achi ena ade hye omukopie mu ho no mu bi omu hu se de gane kwa ne kirim se de ye kase bo menyenka bi ya bro ejai diagu odum ja adwumaye ko ya bo mo maden pa na so bro ma bre no nyasem ko mo de nsem sei eto de ye kase bo anim mpacho na ka 10 minutes to 4 because ya be hwe Adum TV bibi di ganga ntine ye wo Latter Day Church apata bi wo ntine ye DLFM 106.9 10 minutes to 4 pem kwa ko hwe ganga ana usie nu eba ho no mo bre bi ka tese wuda no hye nto anko ho no bi ka cha me say aye chana for say me see me customer bi wo ho ho no na me start fire service oba bi na fire na me so ye ho no mo ye wo radio go there ye radio ye street ye abo yo street ho no me say ye ma light off me be hwe ye no light no aso ejana aso light pole no na me call electricity me ko wo oluma bi wo na me see di atu ye nie na me jani call radio go say ye sre di atu ye nie na mo report we ye mo so na so ye ama fire service aba amwa ya die. Our leaders they don't help us. They don't help us. Look at this car. Since Atamusta where they bring this car. The car, the engine so half weak. Our leaders they don't help us. They don't help them. Look at me. I'm here. Even 6 houses just burned like this. So 6 houses. Six with cars. This one is a Chinese company. Have you seen? And so we are begging the government to give us correct cars. These cars, all the engines are breakdown. Since 20 years, these cars, 20 years. Abba. Yes. Until I cannot go see where I live. Around 2 getting to 3 there. That's when it started. I think they sell kinds of like warehouse, Chinese warehouse. That's the Chinese warehouse where they sell kind of things. But you know the Chinese, they used to smoke. Yeah, according to eyewitnesses, they said, I think one of the Chinese man was smoking or something. I think he did not off the fire. So he left it on the ground and I don't know. But one of the Chinese female, one of their co-workers, she got burnt. That's all. Enya se ko mu kire me se make se mpode Chinese workers ne kware ba ko de wa hyehye pa atumi say yes o manum sigale de atofom ena sigale tinanka se tunya bite o mo back a se atumi say in fact enkonta atu bentum
all tabia question in potema tum sa de hye ne ho akodim papa na no achi no wura bia ne de Mr. Mohammed ono no eye atoye nchemu aboafo ekoi odi mutintimanye pa ono ye kwankyerefo pani abedi akiri mekire deputy Nadmo director in charge of operations ewa Brekuma Central ekire mu say oho no ma no nya ne tese bi mu hyehye tai nti okwa akwhwe okwa ye sa na de nya tai o ene ya warehouse ne jadami esni Sodom and Gomorrah chesanya semukuma kra ono so din sem say atodi ye kase banim. All right, my name is Mohammed. I am the deputy Nadmo director in charge of operation in Brekuma Central. I was at the office when the call came that someone was burning tie. So I thought it was just a tie. So I came out with my team that we are coming to stop whoever is burning the tie. And then when I got to the field, they told me that no, it is not a tie, but rather it is a warehouse that is burning. So immediately I called the operational room, which is the Ghana National Fire Service, which is Kolebu branch here. Immediately, within 2 minutes, they got here and then they started. But when they got here, actually they came with only one car, which is one tender. But later, the tender, they added additional one. They are trying their best. In fact, Ghana Fire Service, they've done what is supposed to be done. But the fire is more than what is expected. Yeah. Any awuti ye aya Mr. Mohammed ono ubodi uramo awa Brekuma Central abato mpesu aso no ena ye Nadmo kwankyerefo pani abedi akyi ohwe omo hyehye no mdwumadie ahodo aso ena wote ne nkan na megofa asi so wasem bi eka kyerɛ Ghana mpanifo nti yentie na ɔka wi a yato akase ebo no so yemani mani sa ba we ba no ba mu we mo de omo sa ba kuru ni fo yemo ji Ghana sika ne ya wo kyerɛ ya mani man ku ase Ghana mpanifo mani man ku ase MPP o ndi mani man ku we nyamia me ngofa asefo ni bi se yema na kwanya ana sika anya sa ene waka na num asema na say ye kabina me kabia no anti me ngofa ase ni bi akasa ye se yema mpanifo ni te yenko yanim Yentua kase bone so na interior minister Mubarak Mohammed Muntaka ate member committee a omo be boye 7 member committee omo be hwe no maboa na basabasa ye koso benyi no wo savannah mantem nim no omo hwe anim se boso me ba kontem ni de bibia betimi akoso ye nsiesie ebetimi akoso honom na sa basabasa ye ni muso efri ye osana aboso me ne de toso aduonu miensa mfimpi mienu ni aduonu numa na chesa ha adwinye papa ye Saula Tuna Kauba district ni ma etre kokoko ye Enquires bimbe ni na no nam so manipa bebre na ahwom kra sanso no majapade ni na atimi asai bebre na so nipa be ye 50,000 o matimi atu afri ho no mesanso muntimi ntina honom no muntimi enhwom kra no so ye nsem kese pa honom na bro okasa dwumadi no koso interior ministry no koso won kran hanom ana osoafo yi edi tudwa na ochemu se ade asa committee omote ye efa nhyehyeye no fa National Security Council ho so mo hwe ahofa ma aban ne wo so mbehwa ma asumdwani ahoban ba ho nsem etimi akoso man mu ntomate ye 7 member committee so mo hwe na sese bia etimi enkoso honom se na be ye tememfo ma hwe ne ma nina no omonsa ebetimi aka nsa so ana omonso so omatu afri honom no ometimi nsa so aba omachi se na be ye omonso dwumadi omudi wo honom no bibia ebetimi akoso ye no chiemo omomomode ano omomboa asoye no se na be ye dwumadi omde esi omani so no so mbehwa ma asumdwani ahoban ba ho nsem etimi akoso no bibia betimi ayeye odin sem say edi etuja. Members of the committee, this responsibility is a heavy but honorable one. The people of Guinea and its surrounding areas look up to you as instruments of peace, reconciliation, and healing. Government looks to you for practical, credible, and sustainable recommendations that will not only bring relief to the affected communities, but also foster long-term stability and development in the Savannah region. The ministry will provide the necessary secretariat and logistical support to enable you to discharge your responsibilities effectively. I'll also encourage you to leverage partnership with civil society organizations, development partners, and faith-based institutions as you carry out this noble task. Interior Minister Mubarak Mohammed Muntaka Nenuachi anotitine ni onu betinemu ediama ye 7 member committee no Mr. Emmanuel Habuka Bumbade and so den sem say editujwa.
So the first thing the committee is seized upon is to build on the Honorable Minister's mission so that we can expand the scope of reaching out to everybody to appease our hearts and to bring back the sense of belonging to one another. A people who have been always together, but something has happened and they separated. And in that separation, people took long journeys outside their homes. How do we begin the journey to return to our communities? Eniya uti ye Mr. Emmanuel Habuka Bombade ono na be titinani e dia ma 7-member committee a eya aban atesombe hwe na nsesi etimi akoso. Yantu akase bono so ne nyire mu mama hye bedwane ono gira mu e de ma de hya wonom wo efutu ono kurasi na bogura mu ma hye bedwane ono na ye dem kuma no banu tini mekire minority leader in parliament onimnyamfo Alexander Afenyo Marken abodo homoden etimi aboa adusiafo mko school ewo Omanga na Yesu apon mekire University of Ghana adusiafo mako aduasa miensa 33 students a mo nyina da free voter regional association mo wo University of Ghana so momoden no munyi ska we na wone mo tuition fees ska mo betua e mra mpanifo akira wo made ne emu odu emu twintwan pa tera mu niska awufo ni bi kapre montoma no a wone mo jeda made atusirenti watumi akomo mu sika botene 105,000 Ghana cedis so sika we omo mfantua wone mo school fees ne moa na mutumi sua de ne daache omaganam omeye penimpa na mbeso momen Alexander Afenyo Marken efutu ma se bedwane ka sem no okirem say in fact ono aka sampo emna bi atwam ene ye computer bo no homoden eche bokoto edne to eno paradaso no ebi kan na nyasem kuma infa na mpieto mpoto atete emre bi atwam obre papa nene nyankopɔ ayadom na se yango obomoden abie puma kwam na bibi kwa nka de ma no so nya dwete ka na taso de a ono nko ani emfa hwe ne yere ene ne mankotorom Ghana de suafo nso munyi bi na mwa na school na amokɔ no muntume kɔ na mudaachen entimi enko nkane onimnyamfo Alexander Afenyo Marken ka sɛ mu na okire mu sɛm ototo sɛ mofra na da sɛ ene ne sɛ ebi ni ho a ene onkyerɛ sɛ wodaachen asɛ dada bi wo munya mrɛ na mo atwede ampanyankopɔn mu gide bɔ mpa yɛ som nyameye na mo yere mo nkuto yɛ mo afam de atwede ampakɔ bɔ mo pano mani suade mu na mususu dua no wonom etimi etoro ho okire mu sɛ ekwanya da so mo nti no omo wode anyira mo hu yina daachi bi no omo so betumi abenya kwanya abesom omen ewo mre se modin sem sei eto centrefo anim. So young men and women, 33 of you, I just want you to know that I'm offering a helping hand. Take advantage of it, learn, build capacity and move on. Life has never been easy. It is rough, but with your determination, your faith in God, trust me, no danger can ensue. And that is why Ngugi wa Thiong'o wrote in his book, Weep Not Child, said, weep not my darling. With these cases, let me remove your tears. The ravaining clouds. DLFM 106.9. So have that at the back of your mind. We've seen life a bit. So when people talk about poverty, I know what it is. And then when I was at UCC, Casford Hall, some of our colleagues who were really coming from very difficult homes, some would eat once every 2 days. I saw it with my physical eyes, and it was not easy. I found my way to Buckingham University, and when in very difficult times, you would have to go and work. In fact, from Buckingham to Brackleyfield, there was a time that I had no money at all. My fees, I had to work, go and do this, the care home, the old age home. And throughout the night, you will not sleep. You have to stay awake and take care of those old ladies. Then you can be earning your £7 an hour and all. Nana kwa kura muno ni unyamfu Alexander Afenyo Marken kasemo ana wo kire mu a yanka ncha adusianfo ese wabra pen enya se mugumo o kire mu a emre bia etwa mu no womba mmodin na se mukokoko ekoto aduane a enya se mukumo ene omehuna mande saa enuane omudi University of Cape Coast o kire mane omahunu omutumi koto ayi dokuni bi nanso se soto no bensa be kan wunya bi efrise wunnim na akobisa dokunu wane ba pa usum bia na mu petoto atete ka breni ho o jeda matusire ni wanya dokunu na saa unkodi wanya sika ntonam na pese okoje toto wo pa ka bete opega o chema ne o mahune no enya se bukumenti ene nyankopɔ ayadom amuso asebi na mo so Ghana de a adusuafo yi emre no kakra mbeduru ho no ntimotomo bo ase munya dwumaden monkonkode munsua de na munya gide yankopɔ no se de tiembo hye no mo beduru ho. That time also, you could buy kinky, but you could not afford fish. And in Labadi, when you don't buy fish, they call it kinam. Those of you can speak Ghana. And then you dare demand for the black shito. That was
for want of a better word, luxury. Yeah? If you dare demand for the black pepper when you know you didn't buy fish, what a woman would do to you, you will regret. If you don't buy kinam, abahabo, shito if you know the red one, that one they can give to you. And then when you get into the hostel, you know the ladies, because they will be going and coming, you have to find out whether they have some stew for you. So we've seen life a bit. So when people talk about poverty, I know what it is. So please don't give up. Don't give up. You, the ladies, the temptation is there. Sometimes you ask, why me? Be easy. God has so many ways of opening doors. Never give up on yourself. Each day has its own promises. Difficult times would come. At 47, I know what I'm talking about. At 47, I know what I'm talking about. We, you know, for Alexander for Yamaka, no Yamasha de Madishia. One ewe futu no question na mehye bedwam dom kuma no ba no dini we hu na brabo pen abrabo twa ne mapenti o se ma no temptation no e wo hopa botumu se upieto tuate oba nso de upieto tuate ana no oden enti se boys de tumi di agro futu e na ye kro na mo de ana ehu e ba ne sa na se mo pese manim begu asinti mo nam kuntuna ase sa na o se mo de temptation so hwe na no oden sika what ye mete ye pa oba kwa hu kire ma etisen kakra enye easy o sa enye easy kra no sa na wan hwe hu ya obi ade betumi wa sese form no obi aye pa hwe akwa bia oye ne sani opa obi na oye o edio ya me ne ebuafo yanko yanim Yentu akase ebone so na sani ebe ya adesua ho nsem betimi akoso ewo manyi mu ntino eya na brosu group of companies eno wo Pristia Himan eno wo Pristia Huni Valley eya municipality nim abomodin akoye adoye ediama asin nyina brem eya Catholic Basic School eno asin South District nim akomo omo cement bag beye 100 sani ebe ya beboa na omo so no omo school ho nsem etimi akoso ye na mo de adoye ekoye sanse ya de Honorable Thomas Ayensu ebesre se omomomodi anu omomehwe wo momo onu no ye assembly member edema nyina brem eye electoral area no echema hwa adanye wo school mu hono ma enye kra nti wasre se ne be yo betimi abeboa na we na ye Mr. Samuel Fowibuati on ye head of media edema na Bruce group of companies ejina ye CEO Honorable Alexia Obakon aidin adodo na de friend no na Bruce so any Mr. Collins Adjoa Agyei mo friend na tu anemu ekasa ye echemu se eye o mahofama ye pan so mbeboa na de suane ade kire ho nsem etimi akosuye ewo omompotemu Ade papa ani abeda abuma asenya brim crudring ye school ani din ade woman school e wa ase ye company ni din na Broso group of company e wo Pristia Western region na me boss Honorable Alexia Obakon o ya assemblyman e wo Pristia Himan na two a friend Mr. Collins Adjoa Agyei omo ana kabuma ana be di side ni di adama ade she wa say education ade adama kuma so pa ti say education da makuma so ni tino na mo benya say mo bi twa mo ni e ba asenya brim na omo de 100 of cement at the school for nature for Senegal. DLFM 106.9. Pristia and the body 100 bars of cement at the British Wasi. When we have the church, when say you have woman pass it to Honorable Alexia Obakon and another two. When we say a blows home free could the name of free Pristia in mind. A home square down on Lancas Emma Marco and 9. A used to be so. Enquires on Lancas was CB the mom. Two I Sabia Cran was CB the mom minus a money. A point there, or casual year and we a year by. Sounds one and the two who said the master Ayan, also didn't have a bona and what has here you show a baby and entry, reshaping Yada the air costume. Wait and a toss where education man, yeah, bro, 100 bars of cement. Was Sasha Mobo said, I hope I have no school dino, send them why you be on my painting school dino, as I am medicine for a woman dino says, who beside the also group of company in my party. DLFM 106.9. Now, Broso group of company, I see 200 more power, and on your group, Christian Quadia, about 4 penino, and 2. Eni ya uti ye Mr. Samuel Fowibuati on the head of media at the man Bruce group of companies. Nanuachi anana hima him for sanso ana ya assembly member Honorable Thomas Ayensu dida
no ejina mu ekasa no chemu say yade obo na Bruce group of companies for abaso ye papa esan say yade e ban potem ho no mo ye omomo aye pa na ahwe ye bo ho kra o ma besi ade ama wo ma na chese o mo bo mo ho modin ye pan to de asida piesie ana ede ema wo sanso no fa akwanya ne so esra ban so momode ano mehwe na schools ahodo no eyo mo dan ye sisi ho nom no o metimi abebo no matimi asie de ama wo esan say hu ni so mo potem ne de asa ban eyo mani ede ama wo me no so ha adwin ye pa no chema schools bi a eye late Asen South DC eye onabo Sabina Piakubi ebe omode ahya asese o si no enya de wo wie na ban ye ba ye na ye omadwen sanya de ombebo nti wo sra wom so omombra omontra bem sanya be ye ombebo na omsu school adan ye sisi honom na enya de omato aso na ban betimi ato aso ede ama wom ni je abemadwen menti ase so because na esu go hwe be hwe de na school na aya na emu asem na edi pa ye ya chon letters e kwa bem na so we go nitia aban no nyon kwa ne bia esekuru aso wa nti ye de to ye mantie ni kitisia fomu nya do mu sam obi ma ye be program wa na bro so ne do mba mu de say you on promise $100 aba ti ye meso mu say nyankopon siro on to tipa engom dumadi bi o mu di so na enso baba na mati na twema na hwe na isu by ekuru so pa di abroso kro ya ne na na tu e tu mani no ma be yesu ba ko ma abroso ane na na tu amo bisia e di nyankopon da o mas o ma ye di ebi na bi da wo nya blem baba ko ye ensu a mo tu ye kwa anya ka ketwa di ka di nyame da o mas cement no masa di aba baby we ye 100 bags of cement ana om di aba ye da o mas papa abroso na metu enye abroso company ni nyina no ade achia akokọ bwan a kokoko a nya blem man ade nyankopon eda o mas abroso ye omo ye nshirama ye na 106.9 ya de ankra tumi ayesi a aba na kwa babeke obutumi hu se ankra tumi ayi dwadi we a mo so be babro ankra de so nti do mas bebre o bia anya nkoso enkora abetwashi de ka medom omuinaso na madani papa la so ase bi se pani aboade medom no so ase se wo bi tu ni balafo no tumi akayo se bi anya blem ene ya wuti ye aya nananom ahemfo sanso an assembly member edemanya brem ye onabo Thomas Ayensu dida na ne krakra mu ana headmistress edemanya brem ye Catholic Basic School no aya Madam Rosemary Bentel ejina school ni na anemu ede asida edema na Bruce group of companies echemu say yade omobu omu ye papa na omo so mani so ye pa no chema yade school ni hia nsiesie nti omehia amoa bebre ede afri aban honom sanso ana obi biara obetimi aboa wo bedi jekese se enenso aye edasa asonko amaye edanase na 2 ene na abroso na yakase onyankopon onhira wo onham bebre se ankra tumi boaye cement nkakra didi se school yi tibia no entise kasamre asesa se na omadum ye cement 100 bags se yemfamwa school dan no esisi a yakase nyankopon onhira wo adwuma wo mu ye nyina no omano enye yie yeda na tuni abroso asi na yes dining yakura Amunye ose ayoyo na no mabless cement say faces yeda o masipa ni school da na nyakura nso yeda kwatu assembly man ni mpenifu no de ose ayoyo na ene na tuni abroso abless cement say faces school da 106.9 FM. I'm a school as in your blue. My mom is in wood and said, I'm a boy, you school down in your plan. Actually, I brought so as ene ya wuti ye headmistress edemanya brem Catholic Basic School ye Madam Rosemary Bentel sanso na school for ni bi ana oti omunkasa omode asida piesie edema na Broso Company Limited. Aya na eden so be hu se mo Frank tenkete sa na edan amuko school mfinhia be de wo honom na edan na tete apra pansam na Ghana mpanifo de da hia kesi mu bo life ukrum hanom na mo Frank tenkete to fi wa sei sre mpanifo se esre ma ye school ma ye hey Indian fede
Ghana dear. Ye kuroi. Yam fede. Oh, already who you mobo. Young Cranum, more friendly who have him what? What fast for Mompana more for Mineska. Let me see can I'm Lanka Crank. Mehemo. Rabbi from Bibia by a fine. Yan Twakas, your bonus in the young was sentimental because I did some 1 month soon. And I feel domme, our mansia south. Mentioning was sentimental. One musu gujam, and you sooner your muchan and yasim kuma, near Busa Masan Naman of us if we. Moha pani a day, one much the mouth of Fanya Botrecasunte. Nina nesa make so munya Ghana man penimua papa represent Kania won't put him on a mono. And ya cafre, kajo, a bona near in netum. You is a freja who do be a numa what the nina de go. Yea, a car pano, yasim kuma. One much the man crime back what them put him on mamma and faso crop back when a bedians and some conkaino. Quensima by Makuma Quan song 7 kilometers. When so acquire what you be a quiet a pro upon some. Nansum penifona about to some money aquatinat V8 Mucaso Baho by book campaigns are Bojams and Omoko. Oh, ya buy a basi. Omoko we are cheating. Or more money or more quite you mamma free. Any foot tropa. Yea, I can't say sing. Namna more gemre. Now money dear Cassia, but I'm seeing not to cry my was at Temu Samuel fully bought a train come up. And I remember at the mem domain electrolia. The one abu James was said to say in fact, a man whom the Biada Dapa would do so. Every so quam bonny ko no foot tropa. Ye o makwadwa ba na personal posu nyina ye o moya. O posu nyina no muntri nya twetwe won frisa kwane nya bako. Na mu kire mi se sensu to de na kan na adwa wadwo bobo. O mu kire mo ha wo yakoso ache. Enyinam kan ye bobo o maye do mbe ye kuro ni mu tretre. Wo mbe nya transformer ni bia kan na bo matumi abomode asom o mpotem wofo. Na kakra na enyinam kan ye ntumi nya na kakra na kafre kadwo dumso ba ne sa ne mfara setema ye dente no. Ghana man penny amasra wada dia dre adehia mo wo eye manso mem ne dome omuhia mo papa mansia south mansi ni hunama ne dia dre Ghana man penny wa ma yewu honabo James Osei the same say eto dia kase bonim make us a mem any amansia south hia ye pa ye kwan free Adjoa Junction ebesena ko Agresun mem to Agresun contractor na was na me yati as 7 kilometers ya no mo ye adwuma gidigidi pa o ya godu level bia kenche kura na ka quota no ye de aguso ba say nim de say ahote enu nti ama yakwani abadie no aye den so obi yare kura na ye de ko Agresun hospital St. Martin hospital na aye den ama ye e say so hwe ekwan no fuduro wo so a so si form wo keti as ekima na ngofo na hu ofo na ba o ma ba DLFM 106.9 na ye basa amakwan no akwani abadie no so enkoye mfama ye kura e say driver for say ebo 12 and 1 wo kuma se a ene oni 50 series 100 series a ene no wada eti eno de yesre ye papa ye mampanyi so ti enka ememu ni Agresun mani amanse sa se ye kwan no na da roma one esu kire na ye nisu ebeba onwu ye mobo na ba bia contractor na ye adu no omo aye no megusu ma ye afa de ye toso biewo a mem ene dome e ha ye pa aye lighting system me say contractor bi ba ekrom ha ye mo ba ye extension and so transformers a was e ba no eno nti e ma ye transformer ba ko ha load baso is also light na aye se bobo also fridge grey nye yi nti na da roma omumrem na contractor na wo ye adwuma na ne ma se ne nsaka na otim beboa na enso nya light ni bi na enso yetim di yi adwuma na ye ho to yen ne ye papa nso ho to no o meboa ye sa ai meboa ye sa ne ye nyina ye ho to ye visa ma ne ye hunu no wo manso mem e wa manse sa temensi ne mu odin ne mu yapa we ye assembly member edema mem dome electoralia ewo ma amansia south mensin ne mu ne den edo ne nyamfo James Osei ena wote ne kan na nwachi ena afin so ade hye omo wo manso ne mu kire mu ade asem memba na ye no eje pa ade sre no omo sre apan omo huna ma ne papa ekwan bo ne pa ni ye na den enti yanka Ghana ho bie mu ana manso mem ne dome yanya Ghana fo bie mu ana eye munti ena ye huna ma ne yo apan omo hia omo papa omo kire mu ene nyinam kan de obetia ne bobo kura ye kafre kadwo santi Ghana mampani ene ma mukeka ka ho bi de adrei se mama
yewu madu disem no enie sɛ yɛwura ɔmampani yɛsrɛ no yɛnsa da yɛnsa yam yɛkwan no de amanseɛ south yɛmmɔbɔ mansume mu ankasa yɛmmɔbɔ because nsuo ɛtɔberɛ duru a ɛkwan no tumi si kaa nkɔ kaa ma moto nkɔ moto ma sɛ obi yare wɔ kuro yi mu a sɛ yɛde ne bɛduru manso agro esum no na ayɛ asɛm kɛseɛ obi kura tumi afa mu awu da ɛwɔ kuro yi mu ɛsɛnrɛ yɛsrɛ ɔmampani sɛ wɔn ho yɛ mmɔbɔ na afi deɛ yɛn nso so ɔma national cake no ebi nso yɛ so atadwe no yɛn nso yɛn ti debi yɛn light ne deɛ ɛyɛ wɔ ha paa ma yɛ paa ha no sɛ me sɛ me yɛ coastal do ayɛ timi dum no koraa na ɛma me nyama ko etimi yɛ de ɛsɛ tie ba sande sɛ yɛ ha wɔn abo saa so wɔn fɛ GC fo no mɛhwɛ ma yɛ nti light ne deɛ ɛyɛ ade ha yɛ paa nti mo ba me amone na ma ba aso nti no wɔn hwɛ ma yɛ na light ne ntimi nyina so mfa ma yɛ paa na ɛnyɛ saa ne be ma yɛ abokatem bia ma hyɛ ɛkwan no so deɛ ne yɛ hawa no sɛ nkanya kwan no ɛne light da nka ma so pa de kini ya wobia tie kwan sa aban twa na ni no bɛhwɛ ɛyɛ ma yɛ ne amfiri sɛ bɛbo ayɛ paa tene deɛ nyame anumu ni ɛha yɛn san sɛ kakra bi adum so ɛno nti amanje sɛ yɛ fridge ne yɛ machines nyinaa ɛsɛe nti yɛbɛsrɛ sɛ aban no ɔmoa yɛn na yɛ kuro yi sei no ayɛ kɛse paa san sɛ transformer ne yɛwɔ mmienu ɛmna ne kuro no ɛnyɛ kɛse sei no ne mmienu na ne yɛwɔ ayɛ sɛ kuro no akɔyɛ kɛse nti yɛhia bi ɛka ho san sɛ sua ne nti na mada biara no yɛntumi ɛnwi so nneɛma sɛ deɛ ɔsi yɛwi so nti kane asɛm deɛ DLFM 106.9 hyɛ atadeɛ fufuo biara ɛnyɛ nti akɔyɛ tuntum yɛ na wohwɛ firi emem junction ɛde ɛbɛyɛ a nyame anim nokuro ne ɛkwan no ɛnyɛ ɛkwan ne nyɛ o ɛnyɛ koraa we ade hyɛ wɔn wɔ manso mem ɛna afi dɔme ɛno no wɔ amanseɛ south bɛsɛ ne mu asante matɛmo ɛna wote wɔn ma kwesina ma ne boy yɛnsɛm training Samuel ofoli boaten na difra asante matɛmo ɛbɛsom yɛn Yantua Kasiabone so na Concerned Drivers Association of Ghana sanso na transport operators for Ebo Mampeni John Dramani Mahama basu ye pan so wahwe na pokwa sensan we mekosi kumaso kwan no project no etimi ekoso ye na bro mo bo mo de akonsra hwe ewo pokwa sensan we kwan ne so na mo hwe mu se de mpunto abema sen Kenya abemu ye papa ewa bro Mampeni John Dramani Mahama edi ne ho agi mu na sa project ye ade ana cheso magya ho no ma drivers ana mo fa kwan ne so de omo ne passengers ni na na ye ade omo kasa ho pa esra ban na Mampeni John Dramani Mahama ebo mo de akọ site honom ekohwe kwan no ekire contractors for so mo mamodian na kwan no mfimpi mienu ne aduonu nsia de na omo awie kwan no sanso na di sika ma wo mo betimi de ahwe kwan no na bibia timi akoso ye na bro mo ne di okase ebo etwetwe nkomo na pa William na president edema Concerned Drivers Association of Ghana ebo Mampeni John Dramani Mahama baso ye pan say ode na ho fama etimi ahwese kwan no ebetimi akoye sanso na omo sra ye Mampeni Mahama emboa wom se ne ebe ya omo nso no project ahodo no mbetimi awie ne ntem se ne ebe ya enche krampo ne kwan no na chese ahyenkafo ne so no etimi afaso etimi edi omudwuma sanso na omuchemu omosra Mampeni John Dramani Mahama welfare omode ma drivers for ne so no onhwe no mboa wom esan say yade a ne campaign no ye won fimpi mienu ne aduonu nan abra ne ebeto aba no hye omobon to omomode an onhwe no emfa ema wom adaba fosi ye da wase bese busu mienu achi na kase fa kwan su nyina to top fam trader for to top fam trot to top fam ebi kura de ekropon na no mo fa na ye kasai utie ye na utie ye ne se ene ye ba kwan su ye hu safie de we ye listen government apa we ye omampanyina utie fomfo na utie adraba fo na ye no kura de adraba fo ye kasa obi fa na asem na so de ye fa na asem se ye ne ye kita Ghana kwa enti ede ye begira kwan su se ye ba be pese ne ya na wotu mienu neti busum na neti na ye gu se ye gira kota isu de omampanyina adraba fo nyina be kan se na se ne ye ne ye de ma na ye kasa ye tu nsam pa na uka na atwatwene da transport highway minister na Abuja aja ye tabo kasa ye kasa tia enyina no wa kasa enti adraba fo na wo bu adraba fo so se ye koma no ye be kan utie na se utie no na wo de kwa ka kire omampanyini na finance minister aso be na wo ye se dwuma nyina amaye enti na no pay sa adraba fo ye tua na na wo Concerned Drivers se ye nyina ye gina ye ba be kwa no se ne kwa no wo ye se ne wo
kind of so why so yeah who said ya tuamna fa fam ya gubi suko ta machine one ya so here and the DLFM 106.9 ka say and I say and ya be down send your motor we uguso send your car so uguso no sa ne ni sem class nya so we be ma da ba ko ba ya no kuma to papa and ya say ya da wase. And ya wuti ye pa William no na president at the Concerned Drivers Association of Ghana. We are nyina we so na ye mama dwenche ne tew na ye nkoye nim. We every piaga na o kire mu say. Otie live we di free achema safo na de aka no je okwa no party headquarters. Me da se nyame nhira wo. Joshua asi edu no say good afternoon. Me da se me offer say Doris Boatema no say may God bless continue to bread DLFM. In fact, was it DL Adjuma Agyei no? Moye kiko, moye kikim. Nyame nhira mo pam. Set anto one ochire me say o di free malam. Dodo abara man say breastfeeding. No hwe life upon no say kasem ne mu de say ye no chire ma bro nya DC di onko so wandem. Ade wa ya odan. Nyonko da no do onua. Onyine ba Kwadwo inkum. Na was DL news no size. Kasem ne mu de say. E mu de sa no manam. Abbas was no say ye my God Ghana. I will say obisasa Ghana nti esi an ye ma be kweye de ye wonkwa effort tontom je no sim say good afternoon to you all dear news papa medase sanso na hwana bo franka mankwa na wase ohwe live edifre ya ketase na wachire say utility na utility verse na de dos in fact ekum ordinary Ghanaian pande penefo ye bi van van vitasabe amamwo pa na dabe ye kwatoto anyinam kane bom say bum primpri ni ensuo bom say da mpese mo kire sen waka na adwen hwana bo franka mankwa yate na naba Donald Frank na wo kire mi say loud and clear here tema community 2 me das mo wafa se sanse na Kwakwari junior tiero na wase wo hwe live edi free Kwakwari na wase happy birthday to my biological sister Olivia Osei Anochi aka Akua Odo of Kwakwari me das pa wase from junior tiero shatter the whole Ghana Kwakwari me das senior omra ne de emo de sa no manam na me wafa se Kofi Parliament wase education is the key to success. Ghana education system is weak. Watching you live from Agunabo Bikumapa me das me wafa se Sweet Elizabeth, the about was good afternoon. The news is tasty too much, papa. I am Sweet Berry from Lebanon. Me that's my offer say. Ya mention say Wakaya who joining news in live from DLFM 106.9. Kasi ya boni ye dia si ye budu kwa mi say ya ni ya krono. Na say abakwa in fact nipa bobra pa ya bona baso ntino. Me yampie mu awa gransaba na na watwe mu nyasem ko na nya ntia say. Ade share wa Grand Sabani Central Region for Mumfa DLFM ni agro krant make say sister Adjoa ye bantan ewe Grand Sabani wo kirema ebuem 24/7 nyame nhira opie awie DJ Omaronsi o ka cho da wasepa nyame nhira opa na onye okese even sister Efi nyame nhira opie ena Situe ana ade nya sa senior Situe ena me say Situe nso wo ye former asara member e de ma de share wono mo bofu yedure Aguna nsaba in fact senior ya kiremu DLFM 24/7 wo biem ya munhira mu pi eno achi DJ Omalanse yan kan kire DLFM tiefo amu aguna nsaba odon papa visa honom na opa oba wade ne ho na obenya bie entimu mfani nsifom obeyi oncheba beye onabo DJ Omalan e wa aguna nsaba visa oba na onya no matete ne papa nya munhira mu pi ade hia mu wa aguna nsaba nyina ena afi nso o se oniwura mfe ne nsenom Jasper, Jasi nyame nhira. Evans ne wife ne sisters ne nyina amma nyame nhira papa no nyama koma sa bisade nyina grandsa banfo in fact mo yo na po yensim fom kra nti defo yata machi pampe na Sikapa de na eya wo ya na DJ Omala se mama kakro ko di wo grandsa ba na ya wo ye o chia ne so ni na se ni pa de unya papa na wada na wasomo dwo and yes, I saw a camp for once and very good. Obia no ahono osifie na no ayepompo because award born na wako kama ebe fa ne pietu akọ. Monsian DJ Omalion to no boas nyame asiesie oba de ama no nti obone nso no maba so. Menya madafo ba ko hwe na no ayesem pompo osifie. Kwa award born chena hwe de bepi ho. Kase bone ye de semufo ne ya maze me bere twene sem de ma yan. Na bema tentere ga mo ni ahofa dwa na ono no. Otumi gina konson so eto kwatwa mansetu etuduo ne paya ebi in Canada ne den at the champion Taylor Jerry bama mua de kopie mo Facebook and na YouTube no so ne hu pa be na nim sade o suspect si adaka di ma be hu say yes bama papa ansuro ja no sanse na maze me berantwi ahofadua otromo sie nie ne hu ofe pa naturally beautiful
obon homa de to no bo ase ese kase ne bo ma yen pa na DJs gibi boy chinchon afiri for my e wo hunhum mu kwan so a enya sim kuma beyifuo bia akadam aduro bia akadam awie dem krojen na kenkanfo ya hwene tia santem besin kunwa beso ma wie we ne yamo wofa Abdul Haju Twasunte de hia Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mene Adjoa Agyei Sikapa namna ne dums na wasra ya kwe hwan na ba come here fu one sexy jena come here fu na namna na ya dai achire mu hene fifi mu hene radio mu kwa miefu radio mu kwa miefu radio mu ohene pon no so ni me say wo fira yi mi rafi ni kuro yi kura ya ifa we ka me senior jokwa e ho no that time no akuna piece na ba bia ho den na me ka kire wo e ho no e ho na hinnie no se ka da ho enye yizo jokwa me ka that time na me wo etufo pra so ekwa pie mu ewo masa ya so le so ene sa anoma chedua so a na ojibo radio the one adu sika to ya but kwa me afum ni sexy tenase anya odi be odu nsa kan ya be ya wodan ye be chiw de dua ye mamu nyina monitor a adehye the luckiest luck is everywhere